Ebusuya na wase Emra GH report so na enemede wa ba bepie mu ewo Asante Mampong market ha na yedidwa eton niam ahodo na edru wukada na oba edwa mu di ebusuya na ne enipa abodon pempa wona ebeto ade wona ebeton michemu dia na chese hanam ene the main market ewo Asante Mampong achese Mampong dwada na de eye wukada na ebusuya ye pese etwa emfonyin kakra ede chewo na hu se de edwa no emu sitie na mitwa mfonyini na mabepiem ewa ha ne de abusuya ma minikai emo MC abaso esanse ye nipa se bebi ekobone a ye na ye ayeka na bibi so ekoyi a enikwa hye sebe ye kase enema bi enkoyi enu ntino emre bi atwam no se ubepiem ewo edwa mu dia na kyese enwura ne ade a na abodompem ewo edwa mu ha no na enye asem keto akra bet MC eba ye no wotimi award contractor mene okase no edwan mu die anopa bia wobeba ha no na yetimi edi hani ye wona eprepra ene ade a womutimi hwe ekra edwan mu ema sebe aprapra adwuma de etimi ekoso kama ewa ha no enti eno nko a no de yebetimi ahwe na yabo MC abaso wie pa isanse emre bi atwam no sambre nka obeduru ha na chese engura ne ade de na enshada ensem fatakra ewa ha no besese ni de obi kan just look on your screens streets I woda edwam ha no na emu eye kama saa no mame na ne me ho na mensantwa aha kakra ema hu se street no ba bibia ehyeyi a sese ni de metima ka se edwam ha aprapra ne de MC aya de pa now yeni nkomo na yenhwe yenim se Asante Mampong abusuya eye kura enia bie na eye kuro nso a ye beka se enye kuro ketwa ye tai ka se eba Asante Mamu dia Asante Mampong na ye second in command na abusuya wo hwe edwa ye maame no ebedi dwa wo mu a sei ni sitie Mampong bebe enyina ba bedui ye dwa enie enema enhyeda enko nanim gidigidi sa nti na ne de enye sabe enye politics enye NPP na enye NDC asembia nemom no the purpose of shooting this video ene se ye pese adasa ehu se de Asante Mampong market no esitie nti emu na ye twama wa ye pese ohu se de nema sitie yenko na yenhwe nesro hanam kakra na ehu se de nema sitie ya ka kyo se Mampong no ye nyina se social media na eboa ema development ahodo etimi ekoso ewo meaye nti Mampong is of no exception se yenso yetimi esom na ye boa epushi video we ema ne ko akira I strongly believe say sebe Mampong na ye hwe no ye betimi anya se pepper so Asante Mampong aba bedu na se nka ye wo edwa bi a eye kama pa sebe kenim se ye maame mo a omote ka kwan ho eton ade a chese ka ebo mo so anopa ne ade ni nyina no ko mbehu na sebe omo so nya bibia ide apodwe ama enema so etimi akoye edi ama wo muti Mampong dwa no eni ye twa edi kire wo kama no abusuya oba so a like video no isanse ene abewura mu wo market anama ye pese obibia ehunti wo hwe ane ye maame mo na edidwa wo hono ma ba yerefo chena edwa no emu beye butubutu pa enya asem keto anti ye pese wo hu se de edwa no emu esifa esitie ti sa pepepe ene ye twa ne kama ma wono nti ba bia obewo bia no wona e wa bruche ni nyina no obu ho a wose ene mafefie enam edwam kra ye hu se de ho sitie nti ene GH report ye ma exclusive coverage of Mampong market nti we de yemwo hu de eko ene nia ba now ebusa yemfro nkosoro akra edwan mu de ene ye be nantenanti mu a mamo hu se de enema sitie edey ewo dwam nti no ye nante kakra na yemfa se de Mampong dwa no emu sitie nyina entimi emfama wo to wo hwa ennu adwa pa wa ebusa ye hwese mpanifo ahodo na no ebetimi aye Mampong dwa yimwa na empo no omutimi esi ultra modern market kra de ma ye maame mo a I believe say kebeboaye pa ti we de abrochefo ne mo amafe Mampong market na mo send me message say mo pese mo hu say de yidwa no etie
ene se de enema sitie no ena me pese awiabo enso me de wo fa market nim kakra na watimi ehun se dis ha nti ma me wona omo bobo omo fo chena ha on bayerefo no ha nti nema ekoso pa e wo ho no a mame na sebe yemfa ne mbrem kakra ne hu dwuma a omo di e wo ha no Mampong market no enya market keto akra ha nti no bibibia ekoso e wo ha no a adwuma no ehye pa ha nti ne no omo bobo omo fo Nyankopon ya adom a da chena ye twa ama wiase nyina hu se Mampong market ehia moa ko se dwane de ensem fata kra ha nti Asante Mampong market na ye wo ya ye twa mfonyin kakra ama obi timi hu ne ekoso ewo Mampong dwane mu na sebe owo amanone owo Ghana hanom ba bia wo bia no watimi ehu the current state of Mampong market no ti ye ma me mu de me ba ha yi dodo na esu a omo kire se emoa bi ewo hodom a ye hwe na empanifo entimi emfa emeboa wo mo pa yes yempejam na ye ma obibia ehu se de market no esifa esitie ewo hadom se nti GH report se de ya fa to ehun se ye nyina beboa na ya project Asante Mampong no eno an yeguso a ye nti abusua ye besere se obeta ye chi na obe like video no na unyam follow ye ya obe follow ye on Facebook on TikTok na o YouTube nso a onsa ebetimi aka ye ha nti Mampong dwana mu na ye twa ye de ma kama na watimi ehun se de eniema sitie ewo hanum se nti abusua ha ye ntwa na kakra emfa emamona mu hu de ekoso ewo market no enye market ne de Mampong agidin yi pa but obehwe ba bia ye di dwase ya na esese ya na abusua enhyeda enkoyie kra ti pese etwa ma ohu se de eni mazitie ma yemra fom kakra ma yemra fom na ema ohu de etie pa ye yes say ene sitie say Mampong market no ye be rewrem na watimi ehu se de enema sitie ankasa ewo edwanim ti enane de na Tuesday say the medical akano ene Tuesday but edwa no dodo na no ebetimi atodwa Nyankopon adom a ochena but ye pese ye ma obibia ehu na yenso ye fa this medium so na ye project Mampong sebeya eba development wise na enima betimi akoyie pa ewo ha no we nye politics we nye NPP we nye NDC sembia name no we are doing all these things just to promote Mampong ene ne krabata ti eno a ho adwuma ene eguso a ye ewo ha no se nti abusua ye hwe na yetimi a project market no ama watimi ehu bi pa teno ani ye twegu no Mampong market na ne namu no Mampong market na ena ye namu sa no abusua ti ye ma we musu nse enso kro eto a na edwa no I style atachanko a ti if there can be any means bia empanfo betimi aye edi aboa wo mo a enka omani ebeje pa nti enane de de ya probo no aba be pie mu ewo market hanum a chese enye easy kra ya ma me musu ti abusua GH report bo modern se obe follow page no na biaye bia opese yetimi eba na ehonso no ye betwa na ye de ma amansan ehu bi no obetimi afa ye numbers no na a contact ye yese de afoforo bi ye de a project omokro no the same thing na sebe ye a ye need to me bia na ye wo platform kakra no I will say yenso ye find ways and means bi na ye de project yenso ye crew ti ye namu market na ye namu a ye hwe enua nko a
nnuanua nko a Mampong a big town a chese edi kwai se obi ka se ka ye dwa etese but obi ka se it is what it is sanity ye mpejam kakra wa ha na ye ma ahwefo ne ehu se de niam sitie wo hanum sei ha nti enye easy kra adwane de aye a cake ache and o see etimi boa na etimi eye eniema yi wo edwanim ha tiboa ye na yenso yentimi entonkoso yenyemu ahoden na yemfa nye adwuma ni nyina Mampong da ye nyina yakoma so gidi se oboa ehye link no ema obibiye hu se de siti a ebeboa ama yenso adwuma ye no eniema betimi akoyie ti Mampong na market ene namu se bomoden se obetimi I like video no ede amaye we are doing all these things just to promote Mampong nti ntwa ha kakra bisi bia befa bia adwane de bia befa bia hwefom we got a hwefom ti fom ne nda ho no bia chese o star na tete star na ne man sheda enko so yi sa enfama Mampong kro no but all the same no ebre no en sheda enko sa ti betimi overturn things we can still do better as far as Mampong development no concern ti e pese itwa town ni muma yes ti when so another street ayaba be piem I believe say mo o hwe video no most people would know say oh ahanam na yedru no nti hanyina nnuanua nko a obia nnuanua yehwe yemfron kosoro akra na obisi gauge report o ha adwene ho ai ebusua enya ha ne ha adwene ye pese ye boama Mampong kro no etimi efa ne ntoma pa ifra and ebetimi aye sa ne mana ewo ye nyina ye ho so nti ejumana na ebo edema yem followers no ne titiri omo amotu kwan no omo afifie no be a opportunity for you all to see back home the ekoso ewo o my konkono Ghana ene na Mampong dodo na tu kwan nti no omo afifie omo nche dem hu de eko ti on GH report so no ye ma the chance now so wait me hu de ekoso ewo Mampong market yentwe mu kakra yentwa kakra na adafo ehu se de ti yeshe na yentwa edwan kakra ama motimi ehu emfa different angle kakra ema mo na hu se de Mampong market no esifa esitie abusia bomodin se obi follow page no wait me follow me on Facebook or the search journalist Kobia on sabe kame opese oni me din komo so ene messenger ho a ene wait me ni me din komo afi opese oto so e follow ye e wo TikTok nso a eno so obo GH report pe onsa ebetimi akan ye kama na bibia etima yedai akoye follow ye na ema ya hoden intimi enye more in project Mampong
ema ewiase nyina ehu ahan ye de maka cho se enye bias adwuma bi ne ye na yenkoji iska obi a ho obi a sika ntimi ye hwe so te ase nyame adom obi a sika ntimi ye hwe ye ka ne nim de ye ka obi a sika ntimi ye hwe nti de ye wona ye penisa bet hwese betimi aye a clean job na ya project Mampong ha yenkohye obi a chi ne akogye teku akogye sempo bi ada bi ye dwuma ye nyina no sebe ye pese professionalism na etumi ebam ha we keka ibi ada bi ye de ye adwuma kama e de ama na hu se mama fe Mampong no ha ti I believe say edwa na chi ha no ha se de mama tu kwan na ma fifi ache no mo hu se edwa na bi o bi ha nyina na no bi se na ha nyina nwura se de dan e wo ba bi a nti ebusua etwa me ohu nti kwan na dem no fom sanity ti we eye se de edwa no emusitie na ye twa ye de ma kama no bia wo bia no na follow page no na otimi follow page na bibi bia etima ye de aye kama ha ye mo se de ne masitie na also otimi ache wa adwena fe ye nantim kakra ye sane ase na ye mawo se de area view no isitie so what I say abusia GH report so na won GH report so na e dey wo no pese ye mawo hu de eko na ye mawo feel ifi kakra the vibe na bro no hu de eko so ti wo akwantom na wo mo abi so pese wo de boa edwa yi a obetimi aye so o se dwa we ne de emfata bino mienu wo so masene na wo follow me page no share link no ma adofo na follow page na ene yetimi anyam ahoden de more na yetimi aye de abrew ha me say ewiase na ye wo no aba be ye social media so se yonso dan yo se de yo ene hye ho no ebusua ha ene hye ho sa no ti say America no we are in an era of social media so ti se etimi eso GH report mu yi a ebeboa ama Mampong ye be project Mampong pa ma adofo nyina ehu because ukọ sebe omo tutu kwan metui ebusua ye so alupe ya fru bida ye tukwan ye nye kwakwahwe akwa bi sa utu kwan a na obehu the importance of the bia wo free no how important eye ha e bia wontu kwan na wotifia na enema bu ho a won sheda value no sa so ne titiru eye ya Asante din a ye de mema ye ya Asante din a de mema ye so utu kwan a na wohu the importance of sebe utwi din wo say name ne ade de ma wo nyina no eso emfaso so ti dwane mu ana ye wona ye ma view no na watimi ehu se de ne masiye de etie ewo market ne mu ye ne ma menum ebia didi nkomo ama mu nyina a cheche o adwene e de afa hawa omusifa ehu market na hunti busua bo moden se obetimi a follow page no so ensi form na emfa hakakra enso entimi emawo na ehun se de emu nsem no esitie Mampong market ne da ho sa no
Edwana mu na de wonam. Be bam je adwuma o. Papa na mpacho utwa ni say ya ebe. Ye de to media no so na adofo wo mwa bi odo eboa edwana matimi e de aba. Say yes bia yes sana mpa. Say na bia nsa wo kan yes. Nti ya no Ha. Sa ye na obi wo mwa bi odo aba. Edwa mo be di we nyina ha nyina egu. Ende minnim hu be asem bi. E mo ye be firi ha. Ye bom pai. Mama ya ntena. Ha? We ya mo di egu. Ebusia. Si. Adwuma na eguso a. Ye no. Ebusia, enti dwana na ye namu no. Aye yes na tie ma me mo na pour out mo frustration no. Wole ebi mo edi nkomo a omunye happy at all. Omunye happy at all but this what it is. Sana enema city enti edwana na namu no. Mampong market yes. Tie namu. Edwana de ebusia. Enyanika kra enyanika be all the same no ye hwese empenfo betimi I try na omonso aye omofamu die kakra na bibibia etima yede akoyie ewo market ne mu nti eno ana ehwe gude ndendenden ede ewo honum no Mampong market no ese yesre na yasa ka biem say we enye politics sem nye politics nye NPP and nye NDC sem bia na emum no we all want the best for Mampong market. We all want the best for Mampong market. Ha ntino so wa hwe Mampong na ye dwani a wo de wa chekewe wo de wa kasa no ye dai chekewe so be bayi ye ma me no bi chese akwan Mampong akwan so enye ye bepe time na ne nyina no ye timi atwa ne nyina project ne nyina na empanifo ehu whether people are satisfied with said ye a buntu o Mampong no esitie no engrofo satisfied that people will attest to it. If they are not, also bring it out. Team medical culture say on this platform we are not selective. So what I say, just as say the TV stations, the radio stations, we need to be neutral in all our dealings. So sabi akase yenkoje taku ene yenkoje sempo bi ewo bi ho na ye go bi ho fi. That's why earlier on me catch you say adwuma me ye wi enye sika bi na makoje ene enye NPP na enye NDC sembi ada bi the betterment of Mampong Krono ena ye nyina ye dey ye hwe ene okotakrade a ebusuane ma bebre ena ekoso ewo takrade ni nyina the power of social media ena amasane ma no ye dey koso ye ankasa ha ya Asante achim north ohene Kwame Frimpong ebusia contributing quota area ama ni kroma enti Mampong we can also do the same and project Mampong krono so what the make na say nya se da bia ne adidi na asore ne ada ne asore ne adidi ne ada ne asore da bi youth ne wo kronim no what are we also doing to contribute our quota to the development of Mampong eno na question no so politicians ne de we ne de abusia I believe say ebeka afua ama dwumadie no etimi aye kama but if it happens that ye jai bibia dey am one person nipa ba ko nipa mienu bi dia then enkoyi so sometimes
say aboso aba ne ma ija ede epai nti to some extent no ade bi ho leaders no omadwen ye dey enko so and sometimes omadwen kra koso kra bu I say oh it's in the pipeline pipeline so you hu to mpo na apie nti no such videos ni bi ho a it may boa highlight news ni bi ama empenfo attend to the ekoso no see henceforth we will be trying our possible best say e be project Mampong so ti we there say na America no wo baby na bibi ni opese ye betwa opese ye ka ho asem any ade a you can pick my number on the screens na we'll link it up. We will negotiate. We do so. Because you so yeah, ebeboa ama adwuma no etimi aye kama nti no as usual adwuma na ena yeje aye pese mama fifie ni de me video mo afili papa akwantufo no ti Mampong market na yede ma wo ewo honum no yeah, Juan.